Hadeng Fransong sengtini nalinai sini Tripura Police Constable selatai berongni recruitment rally ni bagai je notification nongkromani Fransong omong kangke sini official website ongke update nya ko Fransong mia sari kona ang notification namangka hai kono official website update ngan bagai ang video namjak liya mia to phano norok onek borok ano WhatsApp rok request kan bagai ang tini o video nong function Fransong gangkai seng tahu tu satu nasi mana official website tu update ngan sekang viral sesengrau sekang tahu je kuno notice nge Fransong party seng nalar nasi no jago total vacancy tong 1000 1000 jago undeserved tong jago Fransong 583 jona 583 ni bisingo 193 burong ni bagai reserve alfore ST rong bagai nang ko jaga rajak 328 burung ni bagai o jago 109 ta vacancy reserve tong Fransong o jago hingga o jago SC ni bagai 89 ni bisingo 30 ta burung ni bagai reservation solatai beri Tripura Police Constable ni bongkai hingga Fransong sini o jago recruitment koitaring ni simi sengnai bo jaga recruitment nai tamo makhainai sekang document tamo nangnai tarpore thelarok tamo khaina nangnai qualification rok pusuk oborok songpura details nalani norok video payasak naitong di Fransong nge Fransong sini o jago selatai bedong ni bagai jotono subdivisional wise date jak o jago engkai seng o jago bo jaga thangai seng rally ma khainai engkangke rally fru seng tamota ma khajangai nong physical measurement khainai arpore nong khasi renai nong barnai am hairok test khainai tai nong document verification khainai odino no engke Fransong norok o rally word participate khaina bagai norok seng kono document joma rane nangya norok jedino rally date klayo o jago no rally word direct norok form fill up khainai norok document xerox soi ruinai mane salata se ruinai norok tlangai norok document original tlangai photo rok tlangai norok thanga angke no o jago no nai te kono sangbaria joma nangya ingke norok ni rally ni beni ong kangke Fransong saltir phone jotto no norok o jago no mathanai bo jaga angke headquarter 1st Battalion TSR Birbudu Gram Gokulnagar Sivaijala district ni Bishal Goro Gokulnagar TSR ni headquarter tongo o jago ngai jotono ni bagai no o jago norok rally o participate nakhani gisini o jago puila Gomri district ni o jago 2 tarik November hangke Udaipur subdivision ni tongnai rok jotto selarok 2 tarik November ma khainai ba rally o mathanai 3 tarik November hangke Omorpur thai Korbuk ni selarok nok 3 tarik November burirok ngangke Udaipur Omorpur Korbuk subdivision ni jotto burirok ngangke 4 tarik November no norok rally o mathanai arpore sini South Tripura ni andaro tongnai rok 6 tarik November ngangke sini Bilonia andar ni selarok arpore 7 tarik November ngangke Santi Bazar tai Sabrum ni selarok apore 8 tarik November ngangke Bilonia Santi Bazar Sabrum ni jotto buri candidate rok norok o jago rally o mathanai ingke sini jotto subdivision ni rally ingke to Bishalgor Gokulnagar norok mathanai jotto no ajago nongna jotto sara Tripura ni ingke sini North Tripura angke 10 tarik November selarok Dharmanagar subdivision ni apor 11 tarik November angke Kanchanpur thai Panisagar ni subdivision ni selarok arpore 12 tarik November angke Dharmanagar Kanchanpur thai Panisagar subdivision ni burirok ni bagai 12 tarik November ngai arpore sini Unakoti district ngangke 14 tarik November ngai selarok Kumarghat subdivision ni 15 tarik November ngai Kailasahar subdivision ni selarok apore burirok ngai Kumarghat thai Kailasahar ni burirok ngangke 16 tarik November ngai apore sini Dolai district ni omong kangke 18 tarik November ngangke selarok Kamalpur subdivision ni 19 tarik November ngangke Ambasa subdivision ni 20 tarik November ngangke Longtrai Valley thai Gondasar subdivision ni selarok burirok ngangke jotto subdivision ni no Kamalpur Ambasa Longtrai Valley thai Gondasar ni subdivision ni burirok ngangke 21 tarik November ngai arpore sini Khwai district ni jotto Khwai subdivision ni selarok ngangke 23 tarik November ngai Telamera subdivision ni selarok ngangke 24 tarik November ngai Khwai thai Telamera subdivision ni burirok ngangke 25 tarik November apore sini Sivaijala district Bishalgor subdivision ni selarok ngangke 27 tarik November ngai Jompu Jola tai Mura subdivision ni selarok ngangke 28 tarik November ngai
Bishalgor Jompujala Sunamura subdivision Tine subdivision ni buri okangke 29 tarik November ongnai apore sini West Tripura 1 tarik Disember ongnai sini Sodor subdivision ni 2 tarik Disember ni 2 tarik bahina Sodor subdivision ongnai apore 3 tarik Disember ongke Mohanpur subdivision ni apore 4 tarik Disember ongke Zerania subdivision ni omongke Selarok apore buri okangke Mohanpur Sodor te Zerania or 3 subdivision ni no tongnai buri okangke 5 tarik Disember apore reserve de reserve ojago 6 tarik Disember apore 7 tarik Disember ongke reserve joto opro thangmayarok norok bathanai gisini joto details nalai sing mabrok khasingmani rok busuk apore document tam nangnai qualification rok boys rok abo sing details nalai no video paya sak nai tongdi nge friends ong norok ori lu manjangna bagai engke norok ni omongke direct recruitment 100% direct recruitment norok ojago omongke group C non gazetted post sini ojago norok participate khana thangangke ba relu thangangke 18 ni simi 24 jora January ni 2022 ni SC tai ST candidate ongka 5 year relaxation manongkangke 29 jora tei norok oja relu manjagi manai ba 29 বছর jora tei 18 ni simi 29 বছর jora tei norok ojaga sujagi manai arpore jara SPU khaitongnai rokongke 30 বছর jora tei sujog manai ojago arpore sini madhyamik pass nangnai unreserved category rokongke SC ST rokongke 8 pass ngeno norok sujagi manai selatai buri jotono ojago 8 pass ngeno sujagi manai ojago sukmani rejak unreserved te SC rokongke 5 foot 6 inch ST rokongke 5 foot 5 inch nani nangnai ojago bara hangengya police apore khakla ngangke 31 থেকে 30 ইঞ্চি ate 30 inch SC general long bagai apore ST rongni bagai ngangke ST candidate rongni bagai 30 থেকে 32 ma phulirnai mane 30 inch ni simi 32 jora 2 inch ma phulirnai apore buri rongni bagai ngangke SC tai unreserved rongke 5 foot kan nangnai ST rong ngangke 4 foot 11 inch ojaga kokbrok te Bengali manna nangnai kokbrok phana Bengali phana manna nangnai hinsao mankangke mane desirable ngnai amaita desirable jangnai ba preference jangnai selarong ni bagi tam khaite engkangke kharnai nangnai 4 km 21 minute by complete nangnai apor long jump 14 foot short put ma khitarnai 18 foot apore high jump ngnai 4 foot apore pull up sakani down ba pulls up 5 bar ma khainai maya angkangke 2 bar chance jangnai amti sajak buri rongni bagai engke khar jangnai 1600 meter 9.5 minute by arpore long jump 10.5 foot short put 14 foot high jump 3 foot 4 inch arpore soros thingklai tongjangnai amongkangke jonglai tongjangnai 30 second ma tongnai amti sajak engke buri rok jara kaijak rok ngangke norok kaisa declaration marnai self declaration sui marnai fill up khlai mane sako pulungya amhaike marnai arpore norok ojago tikiman pore railway je measurement rok physical education tikiman pore norok exam marnai objective type MCQ type marnai 85 mark ni general awareness IQ test amhai Bengali Hindi English eba kobrok bai norok ojago exam rimanai arpore engkai sini oro tongnai norok simani je exam to norok 85 ni arpore exam pai khangangke qualified ngangke norok 15 mark ni personal interview bo najangnai ojago engke friends ong norok ojago railway participate khane bagai norok ni document rok tam nangnai engke je norok ni ojago form tongo o form ni logiwo norok document rimarnai norok a jagao thangai norok je jagao je janja date kalayo norok 8 ni bisingo o jagao sogoi nangnai hini saga phungni 8 ni bisingo sogoi nangnai norok ni document xerox norok salary doi norok ni original trangdi form ni logiwo norok document tam rnai hingke photo identity card hisabai aadhar card pan card voter id card je kaisa ready arpore B number 2 number tongo norok PRTC permanent resident certificate S proof hisabai madhyamik admit phanango norok ni school TC certificate phanango
आफर रंगमारी और मार्कशीट नांगनाय नरंगनि माध्यमिक पास माध्यमिक मार्कशीट जतो मार्कशीट दंमोन नरक tlangdi आरपरे एसटी सार्टिफिकेट आरपरे जारा चाकरि खायतंनाय ताबुक चाकरि खायतंनाय रंखौ अबजेक्शन सार्टिफिकेट नांनाय आरपरे जारा बुरिरंनि थासिं हायनि सालगिरते सेल्फ डिक्लारेशन निकक साकपलुं यानाय आरपरे एसपी खायतंनाय रंके डिस्ट्रिक्ट एसपी नि हयते सार्भिस सार्टिफिकेट नांनाय इंके नरंग हाय हायते साफिरो नरक जेफ्रो रेलिओ थानाय आद दिनो नरंनि कागज मातालांनाय अबनि सिगां नरक कुनु डकुमेन्ट अफ एप्लिकेशन अफ जमा रनानै नांगिया अमंग के फ्रेंड्सं नरंनि फर्म नरक अजागो नोटिफिकेशन मुंथों फर्म मुंथों बांला वैतंगो इंग्लिश वैतंगो ताइ कवर वैतंगो नरक जे रनामसुंगनि नरंनि इच्छा प्रिन्ट खायनादि प्रिन्ट खायनाय नरंनि डकुमेन्ट लगी सुबिरदि ताइ फोटो रक रेडी थेवै हांगाय ताइ दं ओरिजिनल डकुमेन्ट बो जे जेरक्स रमाने आबो बेगं तलांदि के फ्रेंड्सं नरक जेदिनो जार सब डिविजन नि रेली डेट कलायो आ रेली डेट नरक थांगा के नंखा सिनि सिबाइजल डिस्ट्रिक्ट नि जे 1st बेटालियन टेसार बीरबुदुग्राम गोकुलनगर विशालगढ़ नरक रेली वो पार्टिसिपेट माखायनाय फ्रेंड्सं आसनो तेइस जत्रनो हाय हामबाय।